Mmohi ya ratehang wa Sesotho Sermons and Programs, ke a o dumedisa hoseng wa letsatsi la kajeno, letsatsi le letle le entsweng ke Morena. Re na le moruti Rorisang Futho eo ke tla kopa hore a ke a le dumedise hohle mo le leng hona teng. Moruti wa ka, a ko dumedise babuhi. Ke a leboha. Mmohi wa Sesotho Sermons and Programs, ke a o dumedisa hoseng hwa letsatsi la kajeno, lebitsong le leholo, lebitso la Morena wa rona Jesu Kriste ya tlang haufinyane. Amen. Amen. Ke kopa re ke re bule ka thapelo he, re be se re kena kgabong. Ntate Modimo, re a boka, re a rorisa, re phahamisa lebitso la hao le letle le leholo ka ho fetisisa ho feta mabitso ohle. Hoseng mona Morena, o boetse o na le morero o hopotseng bakeng sa e mong le mong wa rona. Lentswe la hao le re ke mehopolo ya botle e seng ya bobe, hore fa qetello ntle le se ka re tshepisang. Mohlanka hao ke yona Ntate Futho, re mmeha ka tsela e ikgethang ha o tla sebetsa le yena hore lokisetsa mmuso o tlang haufinyane ka lentswe la hao leo itseng bao e leng ba hao o itswaletse bona ka lona lentswe la hao. Re kopa o be le yena ke hona ntate. Bua le rona re mametse, re tlohela tsohle matsohong a hao lebitso la Morena Jesu. Amen. 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 Ke kopa moruti wa ka o boso o tswela pele he ntate. Ke lebile haholo Nadel Thapa. Momamedi ke boetse ke a o dumedisa hape mmohi hohle mo leng hona teng ka lebitso le leholo la Morena Jesu Kriste, mme jwalo ka ha se ke hlalositswe ya o dumedisang ke moruti Rorisang Futho hoseng hwa letsatsi la kajeno, mme ke lakatsa hore re tlo nka leeto lena le wena ha mmoho ho fihlela qetellong ya molaetsa ona o Modimo a lakatsang hore ke tle ko fetise ka pele ho wena mmohi ka tsela e kgethehileng. Ke lakatsa hore bakeng sa molaetsa wa letsatsi la kajeno re tlo tla re shebana le sehlooho se reng re tadime, mme ha re sheba re ena ke seemedi se bontshang hore ke batho ba fetang bonngwe. Ha o re tadime ko bolela hore o bua le batho ba fetang bonngwe, kapo le bua ha o bue o le motho a le mong, empa re ke batho ba fetang bonngwe, ke batho ba babedi kapa ba bangata. Empa haeba o ka re ntadime ke bonngwe, ka mantswe a mang mona o bua le wena, o bua ka wena o le motho o le mong, o tla re ntadime. Empa ha le babedi kapa le sehlopha o tla re tadime. Jwale lengolo leo re tlo tla re le sebedisa mmohi ya ratehang ke lengolo le fumanwang bukeng ya Diketso, kgaolo ke ya 3, mme ke tlo tla ke sheba temana eno ya 4. Diketso kgaolo ke ya 3, temana re bala eno ya 4. Mme ke lakatsa hore haeba o a ngola mo leng hona teng, ke o fe nako eno ke tla pheta hore na re tlo tla re sebedisa lengolo le feng, e le hore o tlo tseba hore o ngole fatshe le o sasa ha o so le mong, le o sasa kapa ka moso o tlo tseba ho sebedisa ditaba tsena e le ditaba tseo o tla nne o ikgopotse moo re ileng ra bala teng. Diketso kgaolo ke ya 3, temana re bala eo ya 4, mme yona e baleha tjena mmohi ya ratehang. Empa Petrose a mo hlaba ka mahlo a ena le Johanne a re tadime. Morena a hlohonolofatse palo ya lentswe la hae. Amen. Mmohi ya ratehang, ke lakatsa hore ke re buka ena e bitswa Diketso. Hantlentle ke diketso tse entsweng ke bapostola. Ha se diketso tsa bapostola hakalokalo, le ha ebile sehlooho sa yona se re diketso tsa bapostola, empa ke lakatsa hore ke hlakise mona hore ha se diketso tsa bapostola, empa ke diketso tse entsweng ke bapostola tlasa tataiso le tshusumetso ya moya o halalelang. Mme ha ho nepahetse re ka e bitsa diketso tsa moya o halalelang ka bapostola. Mmohi ya ratehang, buka ya Diketso e ngotswe ke mang?
Nalane e re supisa le hona hore bontsha hore buka ena e ngotswe ke ngaka Luka. Hantlentle buka ena ya diketso ke ntshetsopele ya moefangedi Luka mane, hobane re a tseba hore ho tla ba le buka ya Luka, ebe ho tla ba le buka ya Johanne, ebe e tlo ba buka ya diketso. Jwale buka ena ya diketso e ngotswe ke monna a ngotseng buka yane ya Luka, e leng Luka ena ka sebele. Mme re bona a ngolla monna a bitswang Theophilus. Theophilus ena e ne bile e se mojude, e ne le moditjhaba. Jwale empa monna eno o ne a bontshitse thasello e kgolo lentsweng la Modimo. Ka mantswe a mang re ka re Theophilus e ne le monna a ratang Modimo, a nang le thasello ditabeng tsena tsa molaetsa o molemo. Jwale Luka le yena ka mokgwa o tshwanang, jwalo ka ha e ne le moditjhaba e ne se mojuda, o ile a ngola buka ena ya diketso e le hore a tla tsebe ho ngolla ditaba tsena, a di ngolla monna eno a bitswang Theophilus. Mme re bona taba ena hantlentle mmamedi ya ratehang. Ha re sheba selelekela sa buka ya Luka le selelekela sa buka ya diketso, re tla hlokomela hore hantlentle mona Luka o lebisa ditaba tsena tsa hae ho monna eno a bitswang Theophilus. Theophilus ke mpe ke bolele ka bokgutshwanyane hore e ne e le Moroma, jwale o na na le thasello ditabeng tseno tsa Modimo. Jwale ha re nka buka ena ya diketso, o tla hlokomela hore momamedi kapa mmohi ya ratehang ke kgokahano e teng pakeng tsa buka ya Matheu, Mareka, Luka le Johanne, e leng buka tsa ntsa baefangedi le mangolo a ne a ileng a ngolwa ke Paulos. Re tla hlokomela hore mmohi ya ratehang ka morao ho buka ena ya diketso ho tla buka ya Baroma, e le hore lengolo lena la Baroma le ngotswe ke Paulos a lengolo la Baroma, ebe e se tlo ba mangolo a mang a latelang a ileng a ngolwa ke mohlanka Modimo Paulos. Mme o a ngolla ba Kreste, balatedi ba hae kapa balatedi ba Morena Jesu Kreste, batho ba setseng ditaba tsena tse molemo morao. Jwale o ba ngolla tsona tjenana, mme o ba ngolla dibakeng tse fapakaneng. Ka mantswe a mang o ngolla ba Kreste, balatedi ba Jesu Kreste. Jwale buka ena e bitswang diketso e hokahanya baefangedi bane ba bane ba buang ka pale ya Morena Jesu Kreste, e leng Matheu, Mareka, Luka le Johanne, le mangolo ana a ngotsweng ke Paulos a ngolla phutheho tsa Modimo se fapakaneng. E le hore ka mantswe a mang re bona bohlokwa ba buka ena ya diketso, mme ha re nka re beha ka thoko, ha hona moo re ka ba ra nyalanya mangolo ana a Paulos le baefangedi bana ba bane bao ke bileng ka bona pele. Jwale e le hore re bona bohlokwa ba buka ena diketso. Jwale sengodi se seng ka ntle le mono o e bitsa kgokahano kapa ntho re ka e bitsang connection kapa link e teng pakeng tsa dibuka tsena. Mme hape ke borokgo bo tshedisang mmadi ho tloha mangolong ane a Matheu, Mareka, Luka le Johanne, le mangolo a ileng a ngolwa ke monna a bitswang Paulos, e mong wa baapostole. Jwale ka mantswe a mang re bona kamano e teng pakeng tsa baefangedi le mangolo a Paulos, mme re bona hore buka ena ha e qala fela kgaolong ya pele ya yona, re bona e qala ka ditaelo tseo Morena Jesu Kreste a ileng a di fa barutuwa ba hae ha a sa le lefatshe mona pele a nyoloha. Mme ditaelo tsena e ne le hore ba dule Jerusalema ka mane ka phaposing e ka hodimo ho fihlela tshollo ya moya o halalelang. Mme hona bukeng yona eno, kgaolong yona eno ya pele, re bona hape ho nyoloha hwa Morena Jesu Kreste kapa nyolohelo eo a nyolohelang lehodimong ka yona. Jwale ha nyolohela lehodimong jwalo, jwale ebe o siya barutuwa ba hae mane thabeng, jwale ebe bona ba theohela tlase Jerusalema, mme ha ba tloha moo ba kena ka phaposing yane eo ditaelo di fanweng hore ba dule ka hare ho yona. Mme kgaolo ena ya pele e qetella ka ho kgethwa ha monna a bitswang Matias. Matias enwa mmohi ya ratehang
e ne le monna ya ileng a nka sebaka sa monna a bitswang Judas Iscariota eo re tsebang hore o ile a iphanyeha ka lebaka la ho eka madi a senang molato. Mme ha re kena kgaolong ya bobedi ya buka yona ena e tshwanang buka ya dikeso, re tla hlokomela hore moya o halallang o a tsholoha jwale o tshollelwa bona bana ba fuweng taelo ya hore ba dule Jerusalema mono ka phaposing e ka hodimo. Jwale ha o tsholoha jwalo ba qalella ho bua dipuo tse fapakaneng, dipuo ka mefuta ya tsona, mme ba ile ba bua ka tlasa susumetso ya moya o halalelang. Ho na le batho ba neng ba hlaha dibakeng tse fapakaneng, dinaheng tse fapakaneng, dinaha tsena di bua maleme a fapakaneng. Jwale ka lebaka la hobaneng moya o halallang ke Modimo o ile wa ba susumetsa hore ba tsebe le hona ho bua le dipuo tseo ba neng ba sa tloka ba atleha hore ba di bue, mme ba ile ba bua. Yaba batho ba neng ba mametse ba ile ba makala haholo hore na banna ba ha ile ba Jude jwale ba bua jwang dipuo tseo e leng tsa bo rona tsa leleme, ba bua jwang ka maleme ao ba buang ka ona. Mmohi ya ratehang, ho a makatsa ka jeno lefatshe ka jeno ha le bua ka maleme, le bua ditaba tseo batho ba sa di utlweng. Jwale tseo ka nako nngwe re ka reng ha di tswe le batho molemo. Haeba ke ka hare ho Basotho jwale ebe Basotho ba bua Sesotho, mme ha ke bua Sesotho ho fetisa ditaba tsa Modimo, hono ho utlwahala hore Mosotho e mong le mong a utlwang Sesotho o tla utlwa seo ke se buang. Empa motho a sa utlweng Sesotho, moya o halallang ke yena a ka mphang matla le bokgoni ba hore ke tle ke tsebe ho bua puo eno ya motho eno eo a tla tseba hore a nkutlwe. Batho ba bang ba ile ba hloma eka barutuwa ba Morena Jesu Kriste ba se ba nwele veine e tswai, ka mantswe a mang ba tauwe ba nwele jwala. Empa le ha o le jwalo, Petros tlasa susumetso ya moya o hallang o ile a lokela hore a phahame, a bolelle le hona ho fana ka molaetsa bakeng sa batho bano, a ba hlokomedisa hore batho bana e sa le dihoreng tsa hoseng haholo hore ba ka iphumana ba nwele veine e tswai, mme a ba lemosa le hona ho ba hlokomedisa hore batho bana ba susumetswa ke moya o halalelang. Amen. Jwale ha re sheba mmohi ya ratehang, re fumana hore ke ditaba tse hlahang kgaolong ya pele le kgaolong ya bobedi. Empa ha re sheba kgaolong ya boraro, e leng hona moo re seng re badile hona teng, re tla hlokomela hore mona ho bua ka ho fodiswa ha seritsa, mme ho fodiswa ha seritsa sena ke seritsa se ileng sa fodiswa ebile e le mohlolo wa pele o ileng wa etswa ke baapostola bana ba Morena Jesu Kriste, ka mora hore Morena Jesu Kriste a ba siye a nyolwele hodimo le hodimong. Jwale kgaolong ena ya boraro e leng yona eo re badileng ho yona, ha re sheba temaneng eno ya pele, e re Petros le Johanne ba ne ba nyolwela ha mmoho tempeleng ka hora ya thapelo e leng ya boroba mono o le mong. Ka mantswe a mang, hora ya boroba mono o le mong ke hora e feng na? Ha re bale nalane e re bontsha le hona hore lemosa hore ho ya ka setjhaba sa Bajude, letsatsi la bona ba ne ba le qala hoseng ka hora ya botshelela, mme ha o bala ho tloha horeng ya botshelela ka hoseng, o tla o fihla horeng ya borobong jwalo ka ha diphetolelo tse ding di se ditjho ka hora ya boraro motshehare wa mantsibuya. Ha o bala ho tloha ka hora ya botshelela, o tla fihla o ema hantle horeng ya boraro motshehare wa mantsibuya thapama. E le hore ka mantswe a mang, ha o thwe batho bana ba ne ba nyolohela tempeleng ha mmoho ka hora ya thapelo e leng hora ya boroba mono o le mong, ke ho bolela hore e ne le hora ya boraro motshehare wa mantsibuya. Ha o bala phetolelo e bitswang Good News Bible, e hlile e toboketsa le hona ho e beha ka ona mantswe ana ao ke buang ka ona hore e hlile e ne le hora ya boraro motshehare wa mantsibuya. Jwale ho thwe Petros le Johanne ba ne ba nyolohela tempeleng e le nako eno ya thapelo yeo ba tseba hore ba e beeletse ka thoko, ba rapela Modimo ka yona. Mmohi ya ratehang, nako ya thapelo ya hlokahala bophelong. Ho ngwana wa Modimo, ho mokreste, bohle ba ipitsang balatedi ba Kreste, hora ya thapelo e ya hlokahala letsatsi le tjhabang le dikelang. Petros le Johanne ba nyolohela tempeleng ka hora ya boraro motshehare wa mantsibuya, 3 o'clock in the afternoon. Jwale ke nako ya thapelo
ho bona. Hobaneng ha ba ne ba rapela ke hobaneng ba ne ba tseba hore ba hloka matla a moya o halalelang hore a ba tataise mosebetsing oo ba o etsang letsatsi le tjhabang le dikelang. Monna a bitswang Paulus ha ngolla Bathesalonika ho lengolo la hae la pele kgaolong ya 5 temaneng ya 17 o re sephetseng ho rapela. Ka mantswe a mang, nna le wena mmohi ya ratehang, lapeng moo leng hona teng, mosebetsing moo leng hona teng, tseleng moo leng hona teng, re hloka thapelo, re hloka ho rapela ka dinako tsohle jwalo ka ha re tseba hore bophelo ha se ba rona. Ha o tsoha o lokela ho leboha Modimo hore ebe o tshireleditse bosiu. Ha o robala o lokela ho rapela hobane Modimo o tshireleditse motshehare. Ho na le ba bangata mmohi ya ratehang wa Sesotho Sermons and Programs ba neng ba lakaditse hore ebe ba fihletse nako ena eo re leng ho yona, empa ha ba atleha ho e bona, ba phomotse mme ba robetse boroko ba ho qetela tlase lefatsheng. Amen. Jwale ha re sheba mona ho thwe Paulo ho thwe monna eno a bitswang Petros le Johanne ba ne ba nyolohela tempeleng. Ya ba ho etsahalang ha re shebe temaneng ya bobedi. Temana ya bobedi e re monna e mong ha e mo hlalose ka lebitso. Petros le Johanne bona ba hlalositswe ka mabitso hore e ne le Petros le Johanne, mme re a tseba hore banna bana ba babedi ke ba apostola ba Morena Jesu Kriste, ba rutuwa, ba neng ba rongwe ke Modimo, ba neng ba rongwe ke Morena Jesu tlasa tshusumetso ya moya o hallang hore ba nke ditaba tse molemo ba di ise setjhabeng sa Modimo. Jwale ho thwe monna e mong yeo e neng ebile serisa ha e sale a etswa popelong ya mmae, o ne a jarwe a bewe ka matsatsi ohle monyako wa tempele o reilweng o motle a tle a kope thuso ho ba ka kenang tempeleng kapa ho ba kenang tempeleng. Monna enwa yeo e neng e le serisa ha e sale ho tswa popelong ya mmae, ka mantswe a mang e sale a tswalwa mmohi ya ratehang, monna enwa e sale e le serisa. Jwale re bona hore ha re bala dingodileng tse ding tsa tumelo ya bokreste tse amanang le tumelo ena ya bokreste tse itshetlehileng haholo ka Bebele, buka e bitswang Diketso tsa Bapostola e re bontsha hore monna enwa e ne e le dilemo tse ka bang 40 kaofela a dutse e le serisa. Ka mantswe a mang o ne a le dilemo di 40 kaofela. Tsena re di bala from extra biblical literature e leng di-commentary tse re bontshang hore o ne a se a dutse dilemo tse 40 kaofela e le serisa. Mme ha o tswela pele o e bala hona from extra biblical literature, re hlokomela hore o ne a lakaditse ke hona hore a ka kopana le Morena Jesu Kriste, hore Morena Jesu Kriste le yena a tle a mo fodise, empa ha ka ba atleha ho fumana kapa hona ho ba le nako ya hore a be le Morena Jesu Kriste a tle a fumane monyetla ho fola, a tla tseba hore a fole boritseng ba hae beo e sale a tswalwa a ena le bona. Jwale re bona hore tsatsing lena o fihla a bewa monyako wa tempele, mme Bebele ebile e bontsha ka botlalo hona temaneng ya bobedi mono o ne a atisa hore ka matsatsi a mangata, ka matsatsi ohle a bewe monyako wa tempele. Hlokomela hore na o bewa kae? O bewa monyako wa tempele, ha a kene ka tempeleng, ha a kgethe hore a bewe ka hare ho tempele a tle a be nakong ya thapelo, empa tabatabelo ya hae seo a se batlang bophelong ke hore a bewe monyakong wa tempele, e le hore ba kenang ka hare ho tempele ba tle ba tseba hore ba mo fe dithuso tsa hore a tla tseba ho phela jwalo ka ha e le serisa a sa tsebe ho tsamaya. Jwale o na tseba hore moo a lokelang hore a be teng ke monyakong wa tempele, mme monyakong ona wa tempele ke hona moo e tla re ha ba kenang ba ipisang ba Kreste, ba rapelang, ba tsebang hore ho boletse hore ba lokela ho thusa bahloki, bafumanehi, dikgutsana le basadi ba bahlolohadi ba sebe ba bothateng fela batho ba bitswang ba Kreste ba ntse ba le teng, mme metswalle ya hae e fihla e mmeya menyakong ena ya tempele. Mme re fumana hore tsatsing leo o kopana le ba bang ya bitswang Johanne le Petros, ba kena tempeleng. Mmohi ya ratehang e re ke kgefutse hona mona hanyenyane ke re ho wena, ebe batho ba
ba nthong ba hloki na ba tseba hore jwalo ka ha o le mokreste jwalo ka ha o le ngwana wa Modimo o ipitsa hore o ngwana wa Modimo tsatsi le tjhabang le dikelang o kena tempeleng o rapela ha ile mafelo a beke o tseba hore o tla ya masina gogeng o ye tempeleng o ye kerekeng mo o rapela ebe batho ba o shebileng ba atleha hore ba fumane se le molemo ho tswa ho wena. Bona monna eno ha a kgethe hore a kene ka hare ho tempele empa seo a se kgethang ke hore a dule monyako wa tempele hobane a tseba hore ho ba kenang ka moo ho na le se seng se molemo seo a tlang ho se fumana. Jwale bona temana boraro na e reng temana boraro e re monna eo itse ha bona Petros le Johanne ba kena tempeleng a ba rapela hore ba mo ne thuso empa temana ya rona ya bone yeo re e badileng e re empa Petros a mo hlaba ka mahlo a ena le Johanne a re ho yena re tadime yeo temana bohlano e re a ba tadimisisa mme a lebella hore ba tla mo neha ho hong. Yaba Petros o re ha ke na silivera le gauta empa seo ke nang le sona ke o fa sona ka lebitso la Jesu wa Nasareta ema o tsamaya. Petros le Johanne ba ne ba sena gauta le silivera ba ne ba sena tjhelete batho ba ne ba tshwere ditaba tse molemo e leng ditaba tsa Modimo. Lengolong le leng ka mane ka testamenteng ya kgale bukeng ya Hagai kgaolong ya bobedi temana borobedi e re silivera le gauta ke tsaka ho bolela Jehova wa makgotla. Bana ba tshwereng ditaba tsena tse molemo e leng evangeli ba isa ditjhabeng e le barumuwa jwale ha bana silivera le gauta ka nako nngwe re ka ipotsa hore na ho tla jwang hore ngwana wa Modimo ebe o hloka silivera le gauta fela empa monga bona e leng nya ba rommeng a ena le silivera le gauta ho tla jwang hore ebe ha ba kopana le bahloki ebe ha bana silivera le gauta ba tle ba tsebe hore ba thuse bahloki na. Jwale Petros mona o re ha re na silivera le gauta empa seo re nang le sona ke tla o fa sona ka lebitso la Jesu wa Nasareta ema o tsamaya. Hangata ho feta hanyane o tla hlokomela hore ba ipisang ka lebitso la Kriste bao e leng balatedi ba Kriste nako le nako ha ba lokela hore ba tsamaise ditaba tse molemo ba hlalosa le hona ho bolela hore ha bana silivera ha bana gauta mme e ka re silivera le gauta ke tsona tse ka ba sitisang hore ba etse ditaba tse molemo. Wa tseba mohi wa ratehang ha o hlokahale hore ha o sena silivera le gauta o boe hole ha o rongwe America ha o rongwe China ha o rongwe kae kapa kae morena Jesu Kriste o roma sebakeng seo o leng ho sona hore o tlo fe motho e mong a senang tshepo ya nyahameng ya tsietsing ya bothateng a leng haufinyane moo ke keng wa hloka silivera le gauta hore o tlo mo fe ditaba tsena tse molemo empa yena eno a haufinyane le wena ya menyakong ya hao yeo e leng mohaisane wa hao a phelang le wena motseng yeo tsebang hore o tsietsing o hloka ho mo neha ntho e le nngwe fela tshepo e fumanwang ho Jesu Kriste tshepo e lehlohonolo e leng Jesu Kriste yena ka sebele sa hae ke yena tshepo ya ditjhaba ke yena yeo e leng ha re fihla re mo fitisa ka pele ho batho re mo tlisa bathong ebe o a phahama rona re a kokobela hobane re disebedisuwa fela tsa batho. Petros le Johanne ba ne ba sena silivera le gauta mme ho thwe yeo ha ba tadimisisa o ne a lebeletse hore ba tla mo neha ho hong hopola hore morero wa hae le sepheo sa hae e ne e le hore a dule mono monyakong wa tempele a tla tseba ho fumana dithuso. Jwale itse ha Petros le Johanne ba atamela ho yena ba bua le yena a ba le tshepo hore jwalo ka bokreste jwalo ka bana ba Modimo o tla fumana se seng se molemo empa tsatsing leo ha ka fumana seo a se batlang o ile a fumana ho ka hodimo ho dithuso tseo a neng a di lebeletse. Petros o re ka lebitso la Jesu wa Nasareta ema o tsamaya mme ha o fihla temaneng ya bosupa e re a nto mo tshwara ka letsoho le letona a mo emisa mme maoto le maqaqailana a hae a tla tia ka pele a tlolela hodimo
a ema a tsamaya a ba kena tempeleng le bona a ntse a tlola a boka modimo batho kaofela ba mmona a tsamaya a boka modimo ao lebitso la morena Jesu Kriste le bokwe eno ha hona le letho leo a fodisitsweng ka lona ke lebitso hodima mabitso ohle lebitso la morena Jesu Kriste mbe lona lebitso leo la morena Jesu Kriste ba bua hape bona ba apostola bana Petros ha o fihla o sheba bukeng ya yona eo ya diketso kgaolo ya bone mo temaneng ya 12 ere mme ha ho poloko ho e mong hobane ha ho lebitso le leng tlasa lehodimo leo batho ba le neilweng leo ba ka bolokehang ka lona ha hona lebitso muhi wa Sotho Sermons and Programs leo batho ba ka bolokehang ka lona ha e se lebitso la morena Jesu Kriste ke lona fela leo e reng batho ha ba itshwareleditse ka lona ke lona fela lebitso leo e reng ha batho ba itshetlehile ka lona ebe le ka tseba hore le ba polose ha ga di kgaruru le dintho tsohle tse ba potipotileng lefatsheng leo re phelang ho lona re a hlokomela hore re potipotuwe ke dintho tse ngata haholo mathata le maima a re potapotileng ha hona eng kapa eng e ka re thusang hore re hlole mathata ao le maima ao ha e se lebitso la morena Jesu Kriste ke lona fela le ka re newang le ka nako nngwe o tla fumana hore batho ka bofokodi ba bona ba tla re morena Jesu Kriste o a thusa kapo ba re modimo o a thusa tjhe modimo ha o thuse empa lebitso la morena Jesu Kriste le tseba hore le tutubulle difofu di tsebe hore di bone dirisa di a phahama ka lebitso lana leo la morena Jesu Kriste ba ohle ba sa tsebeng ho bua e leng dimumu ba tseba ho bua ditututsebe tse sa utlweng ka ditsebeng di a utlwa ka lebitso lena la morena Jesu Kriste ke lona fela lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta a entseng mahodimo le lefatshe ya entseng tsohle tseo re di bonang le tseo re sa di boneng a entseng nna ke le motho le wena mmohi ya ratehang ke lona fela lebitso leo mangole ohle a lokelang hore a khumame ka lebaka la ona mmohi ya ratehang ke lakatsa hore ke re hoseng hwa letsatsi la kajeno mona temaneng ya bone yeo re e badileng mono Petros hore re tadime mme ha re tadime jwalo o bua le yena le Johanne o bua ka bona ba le babedi mme ka lebaka la hobaneng ke ba Kriste ke bana ba modimo ba re ho motho enwa re tadime jwalo ka ha e ka re diphatleng tsa bona e ka re ho ngotswe ho hong ho reng re tadime e ka re diphatleng tsa bona ho ngotswe ho hong ho reng re ba Kriste mme ha re le ba Kriste re ba latedi ba morena Jesu Kriste mme re ngotswe lebitso lena la Jesu Kriste diphatleng tsa rona o re tadime na wena ke mantswe ao o ka bua mmohi ya ratehang na o ka re ho motho ntadime ha o le mong ha le bangata la re tadime ha re le ba Kriste ha batho ba re tadima ebe ba bona eng ke potso seikarabi yeo mang kapa mang a lokelang ho ipotsa yona ebe ha batho ba ka lefatsheng batho ba lefatshe lena batho ba o haisaneng le bona ba haisane ba hao motseng basebetsi mmoho le wena batho ba o kenang sekolo le bona ha ba o tadima ebe ba bonang ka dinako tsohle tsatsi le tjhabang le dikelang ha o nka bebele ya hao o tsamaya o ya tshebeletsong o ya kerekeng o ya tempeleng ebe batho ba ha ba o tadima na diketso tseo di etsang di nyalana le seo o se buang na di nyalana le seo o se bolelang ha o furalla ka mahetleng a hao ho ngotswe ntadime ha re le bangata re tla re tadime mme ho Petros le Johanne monna enwa wa Sirisa o ile a fumana Jesu Kriste ha ne a lebelletse hore a tlotla a fumana thuso empa o ile a fumana ntho e le nngwe fela Jesu Kriste ya pholosang Jesu Kriste ena tshepo ya ditjhaba mopholosi wa lefatshe lohle a ileng a le rata mme a ba le shwela mme rona re le batho re ne re kgelekgetha re sa mahole le morena Jesu Kriste empa o ile a tla a fihla re shwela mme a re shwela jwalo re bile re ne re sena le taba le yena re itsamaela lefifing kwana mo re leng hona teng empa ka lebaka la lerato la hae a tla mme re mo latetse ka jeno re ipitsa ba Kriste ebe batho ha ba re tadima ba bona
na diketso tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di fana ka ntho ka tharollo bakeng sa bothata bo teng letsatsi le letsatsi. E re ko bolelle mmamedi ya ratehang, haeba ho so ka etsahala hore ba ikarabellang e ka ba marena a lefatshe lena, e ka ba babusi ba lefatshe lena, e ka ba boholong, ebe ba se ba ka re ba re fallisa ba re tlosa sebakeng seo re leng ho sona re le bakreste, na ebe e ka fela motse o re leng ho ona o ka re ha ba tsamaye ba tlohe ka ho sebaka sena, kapa ba ka re tjhe batho bana ba ipitsang bakreste re fumana tse molemo ho bona, mme ha re lakatsa hore ba tlohe sebakeng sena seo ba leng ho sona, re lakatsa hore re haisane le bona jwalo ka ha re tseba hore haisane ka kgotso, ke batho ba lerato, ke batho ba nang le kutlwelo bohloko, ke batho bao e reng ka dinako tsohle ha ba le teng ba fetoha se molemo ho rona re le baahi ba sebaka sena seo re leng ho sona. Mmohi ho ba Kreste re hloka hore re fane ka semelo sa Jesu Kreste, mme ha re sheba buka ba Filipi kgaolo ya 2:5 e re le fele le be le pelo e bileng ho Jesu Kreste. Jesu Kreste e ne le motho wa mofuta ofeng? E ne le mothusi wa bahloki, ho ba lapileng o ne a ba fepa ba esha, ho ba neng ba kula e ne le ngaka ya dingaka e ka hodimo ho dingaka tsa lefatshe lena, ho bohle ba neng ba na le maima o na fetoha mohlabolli, mme merwalo eo e neng e ba imetse dikelellong tsa bona o na le ka tsela tsohle hore a bone hore wa ba imolla. E re ko bolelle mmohi ya ratehang, ho na le morena Jesu Kreste ya ka o tataisang. Ho na le mantswe a mang a ileng a bua ha le lefatsheng mona bukeng ya Mathewu mane kgaolong ya 5, ao ke lakatsa hore tle ke re a bale ka pelenyana fela bukeng ya Mathewu kgaolong eno ya 5, re tle re utlwe na morena Jesu Kreste o bua mantswe a feng ha le thutong eno ya thabeng. Ke Mathewu kgaolo ya 5, mme ha re sheba temane eno ya 13, Mathewu 5:13 le 14 le tse hlahlamang, e re le letswai la lefatshe, empa e kare ha letswai le tapa le ka nokwa kang, ha le sana mosebetsi, le se le ka mpa la lahlelwa ka ntle la hatwa ke batho, le lesedi la lefatshe, motse o beilweng hodima thaba ha ona ho patwa. Temana 15 e re le bone la lona ha le ke le hoteletswe ho keng le bone ha le ke le hoteletswe ho kenngwa ka tlasa morula, empa e le ho hlongwa ka ntelareng, le tle le bonesetse bohle ba leng ka tlung. Temana 16 e re lesedi la lona le ke le kganyetse batho jwalo ba tle ba bone mesebetsi ya lona e molemo, mme ba tle ba rorise ntata lona ya mahodimong ka mesebetsi e metle yeo re etsang tsatsi le tjhabang le dikelang, ka dintho tse ntle tseo re di etsang mmohi wa Sesotho Sermons and Programs. Batho ba ka rorisa lebitso la Modimo, batho ba ka tseba hore ba rorise ntata rona ya mahodimong. Ha re hopoleng hore lena lefatshe re mpa re le bafeti ho lona, mme batho ba re tadimileng ba lokela ho bona yeo re molatetseng e leng Kreste ka sebele. Hobaneng ha o sheba temana 10 hona bukeng ya diketso mono e bontsha hore ba mo tseba hore ke yena ya neng a dulela thuso monyakong o motle wa tempele, mme ba tlala ho babatsa le ho makala ka se entsweng ho yena. Temana 11, mme ka hobane seritsa se fodisitsweng se ne se tshwere Petrose le Johane ka letsoho, batho kaofela ha mmoho ba mathela mathuleng a bitsang a Solomone ba maketse haholo. Ka mantswe a mang, seo Petrose le Johane ba se etsang ba ne ba se etsa tlasa susumetso ya moya o halalelang, ba ne ba susumetswa ke Modimo ka sebele sa hae, ba ne ba entse hore mesebetsi ena yeo ba e etsang tlasa tataiso ya moya o halalang e tle e phamise lebitso la morena Jesu Kreste e seng lebitso la bona. Mme ka baka la yona ntho lebitso la Modimo le ile la bokwa ke hona ka lebaka la mosebetsi ona o motle ona e ne le mohlolo wa pele o ileng wa etswa ha esale barutuwa ba sala ba le bang tlase lefatsheng ka morao ho nyolohelo ya morena Jesu Kreste. E ne le mohlolo wa pele o ba o etsang. Mmohi ya ratehang, wena le nna re ipitsang ba Kreste, re lesedi la lefatshe lena,
mme re le lesedi la lefatshe lena re lokela hore lesedi la rona le bonese se batho ba ntsantsane ba le lefifing. Sheba naha bo rona Lesotho, sheba lefatshe ka bophara, o shebe hore na setjhaba sa Modimo se sa ba lefifing le jwang. Ha re hopole hore ditaba tsena tse molemo e leng lentswe la Modimo ke tsona fela se ka behang motho leseding, ke tsona fela se ka behang motho moo Modimo o batlang hona teng. Mme rona re be bajari ba lesedi ka dikeso tsa rona re a bua, re bolella batho ba bang hore na Modimo o batla hore ba phele jwang. Ka melomo ya rona dipolaelo tse tswang melomong ya rona di lokela hore di kganne le ba bangata tshwarelong ya dibe tsa bona. Mme boipiletso baka ke hore hoseng hwa letsatsi la kajeno ha re ke re phele seo Modimo o se batlang, ha re hopola hore lefatsheng lena re mpa re le bafeti fela, wa rona mose o pele moo re yang hona teng. Mona re beuwe bakeng sa nakwana fela, mme re lokela hore re kgahlise ya re romileng e leng Modimo ka sebele, yeo Modimo wa rona o tla re putsa ka letsatsi le leng ha fela re phetse ka bophelo bo hlwekileng bo Modimo a bo ratang, beo Modimo a hloka hore re bophelo ha re sa le lefatsheng lena. Re tadime ntadime, ebe batho ha ba o tadima ba bona eng na seo se etsang mmohi a ratehang ke se ka kgannelang motho e mong hore a utlwe a rata seo o leng sona. Na seo se buang ka molomo wa hao o ka etsa hore batho ba bangata ba bone Modimo. Ka nako nngwe ha o hloke le hore o bue, o hloka ho etsa, mme ha o etsa se molemo seo o se etsang ho motho e mong se ba ntho e leng hore o se entse ho mmupi wa hae e leng Kreste ka sebele. Seo se buileng ho motho e mong kgothatso yeo mo fileng yona ke e ka kgannelang ba bangata tshwarelong ya dibe tsa bona. Mme Morena Modimo ka sebele sa hae a fumana lebitso la hae le phahamisitswe lefatsheng lena leo re phelang ho lona. Batho ba bangata ba ka boka Modimo ka lebaka la hao, batho ba bangata ba ka rata tumelo ya bokreste ka lebaka la hao. Hape ka ntle nngwe re ka hlokomela hore re le bakreste lebitso la Modimo le ka nyefolwa ka lebaka la rona, lebitso la Modimo le ka iphumana le twintheditswe le hulantse seretseng ka lebaka la hobaneng fela re ipitsa bakreste. Mme ha re ipitsa bakreste jwalo empa dikeso tsa rona di qetella di sa be ka moo re lokelang hore re be ka teng. Mmuhi hoseng hona hwa letsatsi la kajeno ke a ipiletsa hle, ke kopo ya ka hle, ke re hona le Modimo lehodimong ya re tadimileng ka dinako tsohle, ya lakatsang hore ka dinako tsohle ebe re etsa se leng molemo ho bao re haisaneng le bona. Re na le bahloki hohle moo re leng hona teng, re na le batho ba kulang bao re hlokang hore re ba fe tshepo, ba bang ba kula dikelellong, ba bang ba kula semoyeng, ba bang ba kula mmeleng. Enwa e ne le serisa ho tloha tswalong, dilemo tsohle tsa bophelo ba hae e ne bile serisa, empa letsatsing leo a kopana le banna, monna a bitswang Petros le Johanne, mme ba mo fa tshepo, ba mo supisa ka lebitso la Jesu wa Nasareta hore pholo e teng. Le nna le wena tsatsing la kajeno re ka fana ka tshepo ho ya le mahlomoleng, re ka fana ka tshepo ho ya le maqakabetsing, mme a iphumana a amohetse Morena Jesu Kreste ka lebaka fela la hobaneng mmohi ya ratehang re mo file tshepo ena e hlohonolo e leng Jesu Kreste ka sebele sa hae. Mme ho na le batho ba ntseng ba re tadimile, mme batho bao ba re tadimileng ba lakatsa hore ka letsatsi le leng le bona ba tle ba fumane thuso e tswang ho rona. Ska ba sitiswa ke ho hloka silivera le gauta. Yes, Jesu Kreste re a tseba hore lefatshe lena ke la hae. Psalm 24 manapele e re lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona. Haeba dintho tsohle tse lefatsheng lena ke tsa Jehova, batho ba ka fumana tshepo ka lebaka la hobaneng fela re ba file se leng molemo. Ka hona mmohi ya ratehang ke lakatsa hore hoseng wa letsatsi la kajeno ke o kgothatse ke re le haeba o no tsamaya o shebile kwana o so furaletse thato ya Modimo, o etsa se sa ratweng ke Modimo, Modimo o bua le wena hoseng hwa letsatsi la kajeno hle hore furalla dikeso tseno tseo tsebang hore ha di hlokwe ke Morena Jesu Kreste. Furalla dipolelo tseno tseo o di buang, o etse se leng molemo se tla kgahlisa Modimo wa hao, se tla etsa hore Morena Jesu Kreste o tataisetse hore ba bangata ba o tadimileng
ba tle ba tsebe hore ba mmone ka letsatsi le leng. Hoseng hona ke thapelo ya ka ebile ke boipiletso ba ka hore e se ka Modimo a ka re thusa ra iphumana nna le wena re ya moo Modimo o hlokang teng, re etsa motho e mong hantle, re mo fa se le molemo seo a se hlokang bohloking ba haeba letsatsi le letsatsi, le haeba re ke ra bo fihlela, le haeba seo a se hlokang re sena sona, fela tshepo e lehlohonolo e leng Jesu Kriste yona re se be ra phesa hore re tle re fe batho e le hore batho ba tle ba rorise Modimo wa rona eo re mo rapelang letsatsi le tjhabang le dikelang. Mme ke lakatsa hore ke tlo etsa thapelo hoseng hona letsatsi la kajeno, mme thapelong eo ke e etsang boipiletso ba ka ke hore hle ngwaneso ya ratehang, mohi ya ratehang, hohle moo leng hona teng o ko dumelle Modimo hore a bue le pelo ya hao e le hore a tle a tsebe ho fetola bophelo ba hao tsatsi le tjhabang le dikelang o tlo tsebe ho phela o kgahlisa yena e le hore ba bang ba o tadimileng ba tle ba tsebe ho bona morena Jesu Kriste ka hare ho wena a phelang ho wena, yeo e leng yena yeo o mo latetseng, yeo e tla ba yena ka ho sa feleng. Jesu Kriste e ne le yena maobane mme ntse le yena kajeno e tla nne bena ka ho sa feleng. Mme ke lakatsa hore ha ke tlo tla ke etsa thapelo mohi ya ratehang, re tle re kwale mahlo hohle moo leng hona teng ha re tla etsa thapelo, ha re inamise dihlo tsa rona thapelong. Morena Jesu Kriste ya Mosaya lerato ya le lehodimong, re a leboha ntate hoseng hwa letsatsi la kajeno. Mohi wa Sotho Sermons and Programs o mane moo a leng hona teng a bohile molaetsa ona o tswang ho wena. Re a tseba morena hore lefatsheng lena re masedi ebile re letswai la lefatshe, re lokela hore re noke lefatshe lena le furaletseng Modimo, re be lesedi lefatsheng le lefifing, mme re iphumane ka diketso tsa rona re kgannetse ba bangata ho wena, re ba tlisitse ho wena ka lebaka la bophelo bo re bo phelang, ka lebaka la dipolelo tseo re di buang ho tswa melomong ya rona. Mme ke lakatsa hore re hlonolofatsa mmohi ka tsela e kgethehileng, o mo etse hantle, mme ka yena nako ena ntate ya kulang ke kopa o kobe le yena. Re a tseba hore o no le teng maobane o ntso le teng kajeno o tla nne o be teng ka ho sa feleng, mme ke lakatsa hore ka yena nako ena ntate o re etse hantle, o re etelle pele ho bohle ka lebaka la Jesu moloki re rapela, re etse hantle morena ho fihlela re kopa hore le tshireletso ya hao e re atele, e re etse ka ho loka bohle ka Kriste morena ha o be jwalo, amen. Amen, amen. Re leboha morena haholo ntate moruti ka ditaba tsena tse molemo tseo o fileng tsona, mme se re morena a o hlomafatse ntate, a o etse hantle, mme le babuhi hohle mo ba leng hona teng morena a ba etse hantle. Moifo wa Sesotho Sermons and Programs le bona ntate Thapelo Tete, ntate Kwantla le Molefi, ntate Seiso wa Mokuditi e ka tsa le mme Mamojela Selebalo, morena a le etse hantle. Moruti wa ka ho fihlela nako e tlang ntate ke a tseba hona jwale ha o tloha mona o sontso na le mosebetsi wa ho hasa lentswe lena o sontso le ka pela hao, mme ke ka hona ke re morena a o etse hantle ntate. Ke a leboha.